Ova ideja Bosanskog narodnog vijeća javila se još prije 10 godina, u razdoblju kada realno nisu bili kadrovski osposobljeni da iznesu, ali su bili puni elana i entuzijazma da to mogu realizovati. I tako već danas su ovdje i, kao što vidite, sretni i ponosni na njihove ideje i ciljeve, i što su pokazali da su ozbiljna i respektabilna organizacija koja može odgovoriti svim potrebama šire društvene zajednice. Sa pravom mogu konstatovati da će njihov pokret izrasti u ozbiljan politički i kulturni faktor. U narednim minutama obratit će nam se naši gosti iz zemlje i regiona. Večeras je sa nama ovdje u Sarajevu trebao biti i premijer Republike Kosovo, njegova ekscelencija gospodin Aljbin Kurti. Nažalost, uslijed nemogućnosti da u našu Bosnu i Hercegovinu uđe fizički zbog različitih administrativnih problema prouzrokovanih neprovođenjem sporazuma o bezviznom režimu Bosne i Hercegovine i Kosova i aktivnostima uposlenika ambasade Bosne i Hercegovine u Skopju, koji su učinili sve da delegacija Bratskog Kosova ne dođe na ovaj skup i da nam gospodin Kurti iz svog ličnog iskustva pokaže kako se to gradi jaka nacionalna država. Gospodin Kurti nam se javlja putem video linka. Poštovane članice i članovi Bosanskog vijeća, dragi prijatelji, šaljem srdačan pozdrav svima vama kao i cijelom bosanskom narodu. Hvala vam na ukazanoj prilici da vam se obratim danas prilikom uspostavljanja pokreta ka očuvanju nacionalnog identiteta i zajedništva. Biti danas sa vama mi je izuzetna čast s obzirom na važnost saradnje između nas u održavanju vrijednosti koje se odnose na dugoročni mir i stabilnost u regionu putem unapređenja demokratije, vladavine prava i ekonomskog razvoja. Vlada Kosova je posvećena postati primjer u regionu i u smislu podrške i uz napredovanja nevećinskih zajednica. Nije slučajno da je zamjenica premijera, gospođa Emilija Redžepi, koja dolazi iz redova bošnjačke zajednice na Kosovu. Prvenstveno želim naglasiti važnost saradnje između naših zemalja u jačanju pravne države osnovanoj nad ljudskim pravima. To je ključno za izgradnju poverenja građana u institucije, za nezavisno pravosuđe, slobodu medija, borbu protiv korupcije i organizovanog kriminala. Koraci koje smo preduzeli na svim navedenim poljima su priznati i od strane međunarodnih organizacija kao Transparency International, Freedom House i World Justice Project, te su rezultirali sticajem bezviznog režima i otvaranju puta ka Savetu Evrope. Mi se zalažemo za ukidanje viznog režima shodno Berlinskom procesu kako bi osigurali slobodno kretanje ljudi, roba i usluga. Kosovo postaje svakog dana sve više primjer unutar regiona u smislu provedbe reformi i jačanju puta ka evropskim integracijama. Posebno smo posvećeni jednakosti i zalaganju za jednakim mogućnostima za sve zajednice koje žive na Kosovu. Prije 2 mjeseca suočili smo se sa orkestriranim napadom dirigovanim od strane Srbije. Takav teroristički i zločinački napad je odneo život jednom našem policajcu, dok su i ostali policajci iz naših redova povrijeđeni. Zbog odlučne, efikasne i profesionalne intervencije naše policije uspjeli smo da ih eliminišemo, uhapsimo i krivično gonimo. Srbija se ponijela kao vojna teokratija upadom u stari manastir Banjska uz Zvečane. Mislim da niko bolje od vas, dragi Bosanci, ne razumije suštinu ovakve situacije, jer su nam historija i geografija dodijelile sličnu sudbinu. Odnos između naših država ima, iako neformalno, neraskidivu vezu. Ne tako daleka prošlost borbe protiv genocida i hegemonije zvaničnog Beograda, a zarad nezavisnosti jeste nit koja povezuje historiju oba naša naroda.
u daljoj borbi ka očuvanju demokratije, suverenosti i krvavo stečenoj nezavisnosti, mi jesmo zajedno. Danas, kada je Evropa svjedok ruske invazije nad Ukrajinom, a Balkan pod stalnom prijetnom ka destabilizaciji, naša je dužnost održavati mir kroz stalni razvoj demokratije, unapređenje međudržavnih odnosa i odlučnosti u očuvanju vrijednosti koje predstavljaju pandan šovinizmu, fašizmu i stvaranju etničkih netrpeljivosti. Mir znači blagostanje, a blagostanje podrazumijeva jednake mogućnosti i ljudska prava. Naš put je put Evrope, dok je Evropska unija naša sudbina. Vrijednosti slobodnih i ravnopravnih naroda za koje se zalaže Evropa jesu putokaz koji trebamo pratiti. Zato ne gubimo vrijeme i stanimo zajedno uz narod Kosova i Bosne i Hercegovine koji vape za međusobnom podrškom i saradnjom. Hvala vam, primite pozdrav iz Prištine. Njena ekscelencija, gospođa Emilija Redžepi, je potpredsjednica Vlade Republike Kosovo, prva Bošnjakinja i svim srcem Bosanka na ovoj poziciji u historiji Kosova. Gospođa Redžepi glas je hiljada naših sunarodnjaka koji žive i rade na Kosovu. I pozivamo je da nam se obrati. Dame i gospodo, uvaženi organizatori ovog večerašnjeg skupa, poštovani profesori, uvaženi akademici, dozvolite mi da vas ispred Vlade Republike Kosovo u moje lično ime, u ime našeg premijera koji vam se obratio, čestitam svim Bosancima, svim Bošnjacima pre svega, Dan nezavisnosti Bosne i Hercegovine. Vođeni idejom mira, idejom stabilnosti, progresa i zajedničkog perspektivnog života, sa nekom bolnom istorijom koju imamo i na Kosovu i u Bosni i Hercegovini, opredeljeni svi zajedno na putu prema Evropskoj uniji, danas sam ovde da pružim ruku saradnje svima vama koji to želite, smatrajući da nema i ne postoji alternativa drugačijeg života nego prihvatanje svih naroda, prihvatanje svih etničkih grupacija onakvi kakvi jesmo. Vrednosti i različitosti su bogatstvo jedne države. Stereotipi i predrasude prema određenim narodima nikome ne donose dobro. Ratna dešavanja su pokazala svima nama. U tom smislu, naše zbližavanje, počev od svog nacionalnog identiteta, jezika, kulture, običaja, kulturoloških dešavanja, zbližavanja na akademskom nivou, nudimo vam usku saradnju, ali molim vas, utičite svi zajedno na vašu političku elitu, da nas prizna kao državu, da nam ukine viznu liberalizaciju sa vama, zato što su Bošnjaci i Albanci dva bratska naroda. Neka nas spaja dobro, neka nas spajaju veze koje negujemo vekovima unazad, a sve predrasude jedni od drugima ostavimo sa strane. U vremenu 21. veka, kada se u srcu Evrope otvaraju granice, mi postavljamo i dalje vizni režim.
Vlada Republike Kosova je usvojila i verifikovala berlinski proces o slobodi kretanja i identifikaciji diploma, ali vi to niste uradili. Imamo obavezu i prema Bošnjacima koji žive na Kosovu, i prema Albancima, i prema svim drugim narodima na Kosovu da ovu zabrinutost iznesemo ovde, smatrajući da mi to nismo zaslužili. Vaš dom, glas bošnjačkog i hrvatskog člana predsjedništva i svih političkih bošnjačkih stranaka je nama jako bitan. U to ime dozvolite mi još jednom da vas srdačno pozdravim, da organizatorima Bošnjačkog narodnog vijeća želim čestitati na ovoj hrabroj ideji da budete snažniji, zato što je ovaj pokret jedan od najtežih. Ovo nije politička ideja, ovo je opstanak jedne države. Primite puno pozdrava sa Kosova i dozvolite mi još jednom da vam poželim svima vama sretan dan nezavisnosti Bosne i Hercegovine. Zašto na ovako važnom i ozbiljnom skupu imati djecu? Pitanje je. Upravo zato što ne postoji ništa važnije za porodicu i domovinu od djece. Svaki roditelj svom djetetu želi omogućiti bolju budućnost. Podsjetnik je ovo za sve nas da osiguramo ne samo svojoj, nego svoj djeci u društvu kvalitetno i sigurno djetinjstvo. Odgovornost je bosanskog društva da osigura najbolju moguću startnu poziciju za bolju budućnost sve djece. Pogledaš ga Štrebevića, to je jedna divna priča koja i dan danas traje. Ovaj grad nosi nježno srce na svome reveru, svakom svoju ljubav daje. Kad je zima grije me, kad je ljeto pravi hlad, tu je sreća, radost, tu je vječna mladost, to je Sarajevo grad. Kad je zima grije me, kad je ljeto pravi hlad, tu je sreća, radost, tu je vječna mladost, to je Sarajevo grad. Sretan dan državnosti našoj jedinoj domovini. Kad ga pahulje salete, on je onda kao dijete, bude bajka sva u bijelo. Ovaj grad se srcem boli, čak i prolazniku svoju dušu će da otvori. Kad je zima grije me, kad je ljeto pravi hlad, tu je sreća, radost, tu je vječna mladost, to je
Sretan dan državnosti! Ostajte ovdje, sunce tuđeg neba neće vas grijati ko što ovo grije. Grki su tamo zalogaj hljeba, gdje svoga nema i gdje brata nije od svoje majke. Ko će naći bolju, a majka vaša zemlja vam je ova. Bacite pogled po kršu i polju, svuda su groblja vaših pradjedova. Za ovu zemlju oni bjehu divi, u zori svjetli što branit je znaše. U ovoj zemlji ostanite i vi, i zemlju dajte vrelo krvi vaše. Ko pusta grana kad jesenja krila trgnu joj lisje i pokose ledom. Bez vas bi majka domovina bila, a majka plače za svojim dječedom. Kao što ste imali priliku i sami da se uvjerite, večeras slušamo i gledamo samo domaće, pa i domaće autore kada je riječ o klasičnoj muzici. Molim vas da velikim aplauzom pozdravite izlazak na scenu našeg Gudačkog kvarteta.
Moj gospodaru, zemlja zvana Bosna nesrećna je zemlja koju ne vrijedi osvajati, još manje držati, ali se može podnijeti kao prijateljska. Time nam ne bi smetala, a služila bi bar kao sigurno konačište na prolazu. Ona nije kraljevstvo u našem smislu. Kralj je sprdnja poludivlje baronjade, gospoda strepe jedan od drugog, puk fanatično mrzi i kralja i barune. Sa 4 strane vama već poznati aspiranti podmeću, izazivaju, napadaju i otimaju. Ovo je zemlja suza, pokolja i užasa, a lica ovog svijeta su mirna. Razgovor se vodi sporo i o prošlosti se govori s ponosom, a o budućnosti s nadom. Čudesa. Muškarci su neka mješavina Slavena, Ilira, Kelta i Romana. Kod kuće ne vraćaju mačeve u korice za pojilo, za ispašu, za prijek pogled, za ružnu riječ. Na evropskim turnirima zadivljuju zdravljem, snagom, elegancijom i ratničkim vještinama. U vlastitim kućama nehatom, ljenošću, sujetom i prljavštinom. Mahom su patareni, sloj posvećenih živih, isposnički i ispašta za ostale koji uživaju u paganskom komoditetu. Žene su im visoke, čutljive i teške, bez šarma. Moram priznati da ipak ima nešto privlačno u njihovom mrkom, kamenom dostojanstvu. Umiju biti kraljice i sluškinje. U dvor u koji uđu donesu korist i mir, ali vedrine nema. Preporučio bih najmlađu kotromaničku za vašeg nećaka, princa Eduarda. Samo bi njena bosanska ozbiljnost ukrotila njegove žudnje za rasipanjem i orgijama. Neka se Gospod smiluje ovoj zemlji. Dok ona sebe ne nađe, mi u njoj nemamo Bog zna šta da tražimo, osim gostoprimstva na našim proputovanjima prema istoku. Derviš Sušić, Uhode.
Dame i gospodo, hvala vam što ste tako lijepo pozdravili članove Sarajevskog udačkog kvarteta i vama hvala svakako na izvedbi. Zemaljsko antifašističko vijeće Narodnog oslobođenja Bosne i Hercegovine je bilo najviše zakonodavno i izvršno tijelo Narodno-oslobodilačkog pokreta u Bosni i Hercegovini. Održana su 3 zasjedanja Zavnobiha. Prvo u Mrkonjić gradu 25. novembra 1943. godine i upravo ovaj datum se obilježava kao Dan državnosti Bosne i Hercegovine. Drugo u Sanskom mostu 30. juna 1944. a treće i posljednje u Sarajevu 26. aprila 1945. godine. Prvo zasjedanje Zavnobiha počelo je u Mrkonjić gradu 25.11.1943. godine u 20 sati. Završeno je iste noći u 4 sata ujutro. Ovoj osnivačkoj skupštini prisustvovalo je 247 delegata iz svih krajeva BiH, od kojih 173 s pravom glasa. Na prvom zasjedanju Zavnobih je formalno konstituiran kao opće političko predstavništvo Narodno-oslobodilačkog pokreta Bosne i Hercegovine, ali je u stvarnosti i praksi djelovao kao njen najviši organ vlasti. Odbornici su usvojili rezoluciju Zavnobiha i proglas narodima BiH, u kojima se ističe da u buduće BiH i njene narode i u zemlji i inozemstvu mogu zastupati i predstavljati samo Zavnobih i Avnoj. Ovim aktima istovremeno je izražena odlučnost naroda Bosne i Hercegovine da njihova zemlja, koja nije ni srpska, ni hrvatska, ni muslimanska, nego i srpska i hrvatska i muslimanska, bude zbratimljena zajednica u kojoj će biti osigurana puna ravnopravnost svih Srba, muslimana i Hrvata. Na zasjedanju je izabrana delegacija od 58 članova koja će predstavljati Bosnu i Hercegovinu na drugom zasjedanju Avnoja 29.11.1943. Istovremeno je konstituirano predsjedništvo Zavnobiha, sastavljeno od 31 člana, sa Vojislavom Kecmanovićem, doktorom iz Bijeljine, kao predsjednikom. U Mrkonjić gradu se nalazi spomen muzej prvog zasjedanja Zavnobiha, kao i dom Zavnobiha, koji predstavlja centar kulturnog i društvenog života grada, a koji je otvoren 27.11.1973. u okviru proslave 30. godišnjice prvog zasjedanja. Danas je Dan državnosti BiH, obilježen upravo u Mrkonjić gradu. Sa nama večeras je gospodin Hakija Abdić, predsjednik Antifašističkog vijeća Jugoistočne Europe. Pozivamo gospodina Abdića, ukoliko je još tu, da nam se obrati. Ja ću vam se obratiti sa našim pozdravom drugarice i drugovi. Ovi dvoje mladi ljudi rekli su već o antifašističkom zemaljskom vijeću, odnosno Zavnobihu, ono što sam i ja mislio reći. Zato ću ja biti kratak. Dodat ću samo ono što nisu oni spomenuli. Kad su spomenuli 247 delegata i onaj broj od 193, samo ću napomenuti da je Zavnobih održan u porodičnoj kući porodice Gačić, koja je izgrađena 896. godine sa namjerom da bude trgovina. Međutim, Gačići su u toj kući sve do 1941. godine držali kafanu. Među učesnicima okupila se raznolika socijalna struktura. Avnojevci, Titovi partizani, istaknuti vojni komandanti, komisari, politički i kulturni javni radnici iz svih odbora. Dakle, te 1943. godine Titovi partizani okupili su se da obnove državnost Bosne, koju je turski sultan Mehmed el Fuad
prije 480 godina mačem posjekao kraljevsku porodicu i ukinuo službeno državnost naše Bosne. Iako je Bosna službeno bila ukinuta fermanom turskog sultana, Bosna je punih 129 godina pružala otpor tada moćnom Osmanskom carstvu. Sve do 1529. godine, kada je pao i posljednji grad Bihać pod vodstvom turskog sluge Hasan Paše Predajovića iz Sanskog mosta. U istom tom Bihaću, nakon malo više od 400 godina, u jeku fašističke invazije Adolfa Hitlera na tadašnju Jugoslaviju, u Bihaću se osniva Partizanska Bihaćka republika, na čijoj teritoriji će biti održano prvo zasjedanje AVNOJ-a 26. novembra 1942. godine. Ovo je vrlo važno je spomenuti. Ne može se govoriti o Zavnobihu, a da se prečuti AVNOJ, naročito je njegovo prvo zasjedanje održano u Bihaću. Jer tu je sve počelo. U Bihaću su Titovi partizani donijeli odluku da se sljedeće godine, naredne 1943. godine, održe zemaljska antifašistička vijeća narodnog oslobođenja svih tada jugoslovenskih zemalja. Tako su se zvale. Važno je napomenuti da možda Zavnobih ne bi nikada bio ni održan, da nije bilo revolucionara tog vremena, Avde Hume, Rodoljuba Čolakovića, Hasana Brkića i drugi, koji su zahtijevali od Josipa Broza Tita i Edvarda Kardelja da Bosna ima ravnopravan status u Jugoslovenskoj federaciji. Ovi mladi ljudi su spomenuli poznatu rečenicu koja je nastala na Zavnobihu: Bosna nije ni srpska, ni hrvatska, ni muslimanska, već i srpska, i hrvatska, i muslimanska. Mi danas, nakon usvajanja ove deklaracije, možemo mirne duše da kažemo, i trebamo tako da kažemo: Bosna je bosanska. A u Bosni mogu slobodno da žive i Srbi, i Hrvati, i muslimani, i svi slobodoljubivi ljudi planete Zemlje. Jer svi će imati zaštitu Bosanaca ako Bosanci budu vladali Bosnom. Kad god su Bosanci vladali Bosnom, uvijek su svi bili slobodni. Dokaz za to je najveći bosanski kralj i prvi bosanski kralj, Tvrtko I Kotoromanić. U njegovo vrijeme on je garantovao slobodu Srbima u današnjoj Srbiji i Hrvatima u današnjoj Hrvatskoj. Jer Tvrtko je bio Bosanac, zato je svima bilo dobro. A Bosanac nije biti lako. I zato Bosanac ne može biti svako.